June 18, 1995, dinatangya at mitalaga Reverendo Padre Marlon V. Cunanan bilang kalimang paroko ning parokya. Mipasik na nga niyang lalo ding korsilyo at recollection para karing parokyanos king panahon na. Mibayit yan naman ing official newsletter ning parokya ing siwala king panahon ng among Marlon. Kapansin-pansin mo naman ding aliwang aktibidades ning parokya, kalupa ning passion play, choir concerts, Marian processions, street masses, Santo Niño exhibit king sapa at miyayaliwa pa. Penikwanan na naman mitalakad ing retablo kanitang banduang 2002 kambe ning Fiesta Committee. Mibalangkas din ing pamaglipat ning pisamban king Malualas Alote a donasyon ng Dr. at Doktora Quirino Flores, King County Square, uling maskupne ing pisamban. Pigmasosya niya kanita ing 40 anibersaryo ning parokya inyong July 20, 2002. May natiliya among Marlon ketiking parokya hanggang April 4, 2003. Dinatangya Reverendo Monseñor Eugenio G. Reyes inyang Abril 2003, anting kanam akura paroko ning San Matias. Migmatsyagyo king gagawa ning parokyo at emelwat pepalabong no ing kasalpantayanan at pepagsanayan ding leader. Pesik na nga nalang lalo king pamagbayo king aspetong liturhiya at pamagkanta karing dalit. Ing kaayusan karing sakramentos, ing liturgical environment, ing pamanakaptelang maputi, at pamaglame karing meyangubir. Gewa nala ding nobenaryos daring patron king parokya, at ding bisitas asasakupana, ing pamagseminar king binyag, pamigale king malapasyon, ing maragul at mabayot a krus ding Biyernes Santo, ing formal ng pamitinid ng kapiesta ng San Matias ng May 14. Ing pamitatag ng kaduang patulunan ng parokya king tutulong Virgen Mater Dolorosa, ing Santa Clara de Assisi bilang kaduang patron ng Moras West at Nieluapo. Leko na ing limos karing serbisyo pastoral at tiningid na ing simpan bilang alternatibong biye pinansyal ng parokya. Kilog na rin ng pamagpastol na, may renovate na ring aliwang bisitas asakop na. Ing bisitas ng Sitio Balangkas at ing bisitas ng Sitio Santo Niño, Sapa. Ame kilala uli ng peka mumunang biling pisamban ating altar agawa king terracotta. October 7, 2007, inyang Makoya para king Maragulan Alipatan, parokya daring Pari. November 4, 2007, anyang mitalagaya Reverendo Padre Arnel L. Pineda bilang kapitong kura paroko ng San Matias. Ami sundo karing obra king parokya. King panauna, negumpisa impolisyang balang miyembro ng Ministry on Liturgy, elamalyaring maging miyembro karing adwang organisasyon. Dapat mamili mong metong ng isano ing mas makasaw king parokya. Metong aparing malapit karing kayanakan. Negumasid king galon ng parokya at emegluwat ditak-ditak lang nengalako dingaluang gagawan tungkol king liturhiya at enang ding nilabas apari. Nibalik pasibayo ing limos bilang biye pinansya ning parokya. Maliban mo karing misa karing meyango biye. Ditak-ditak lang ng atabang alug dingaluang leader ng parokya at ding parokyanos
pauli ning kayang patakaran at niyayalwang pisasabyan. Ni balangkasyo impami pagawa ning bayong pisamban kanitaring panawuna. Neglikum kanitang pondo. Dapot emelawus impami pagawa. Emelwat degutane ning Archdiocese inyang October 2009 para milako ing mapaling tensyon king parokyo. Pansamantalang menimunayo Ireberendo Father Larry Sarmiento, kambenang Reverendo Father Angel Amir Gamboa, king serbisyo pastoral, keti king parokyo, anting kayalili ng amo Arnel. Telagani ning Archdiocese Reverendo Padre Marius Piro ke inyong December 11, 2009 bilang kawalong pura parako ning San Matias banisunduing likwa ng among Arnel king parokya. Metong amatinakan king canon law, exorcist, diretsyo laring homilyana, inumpisa ng linarin sigalot at debosyon karing tagapisamban at linarin na yung emisundong pamipagawa ing bayusan ng pagawang pisamban. Pesa mas nane ing at pepintura, kilub at luwal. Sinduna ing likwa ng among Arnel at emelwat. Ditak-ditak lang may magbalik ding aliwaliwang debosyon ang ponbayong aktibidades para king panyulong ning kasalpantayanan. Pesik na nga ing Parish Finance Council tungkol king pinansya ning parokya, ding manungkulan ning Parish Pastoral Council, ding atlong ministries at ding organisasyones ing panahon ng among Marius, ding masosyenya ing hanggang tenamdang gintong kasalpantayanan, ding ni talagang pura parako ning parokya ng San Matias. Inyang pigmasosyenya ing Parish 50th Anniversary ketang July 20, 2012. Ireberendo Padre Robert D. Feliciano, ing kasyam aparing ni talagang magpastul keti king parokya ng San Matias. Migmasidya at sindu ing programang likuan ng among Marius, uling dakal ne diferensya ing kumbento, ni balangkas ing pamipagawa king bayong kumbento. Miyayari at may bendisyon niya inyang February 24, 2015. Karing kapulungan, ing amanong apostol, miragdag king titulo ning parokya, parokya ng San Matias Apostol, ing bisitas ning sitio Kulubong, inawos ne king titulong Candelaria, at pesik nangan na ing kasalpantayanan ding tao, king kapamilatan ning regular a Dominggong pagat panapon a misa, nika solemning bendisyon king pangagawa ning bisitas ning San Francisco de Assisi ning Balangkas. Ing lalong merakal ing programa ning parokya, king liturhiya, merakal na pa ding debosyon, ding larawan ning Malayaldo at Aliwapa. King formation, lalong merakal deti, uling iamong bong, iya ing Archdiocesan Director ning Catechesis. King Service Ministry, mas merakal ing programang sosyal para karing kalulu asasakupan ning parokya. Ibalangkasya naman ing pamag-renovate ing bisitas ning Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje at may umpisan niyang may gawa ing pamanambak king lote ning parokya king County Square. Dinatang niya Ireberendo Padre Ronnie Dicao, king parokya anyang May 25, 2019 bilang kapulong paring magpastol king balayan ng San Matias. Bayo ya pamiras keti, gagampanan na ing hilig ministry, at iti susundo na king parokya. Sinundo na ing gagawan karing programa ning parokya. Digdag ne ing lubyenas ning Pasko, manibat inyang banwang 2019. Binyaya na ing siwala, ing official newsletter ning parokya. Dapot, dinatang ing pandemya ning COVID-19 king mabilo gayato. Mitok nangan ing gagawan, tinuki karing protocol ning gobyerno at archdiocese. Tinatag ne ing sawok, suporta at ambag uli ning parokya.
ng San Matias ban sumaw karing mangailangan keti parokyo king panahon ng pandemya. Inya may ganap laring relief operations. May lambat, mika community pantry mo naman. Pesik na nga ne pang lalong among Ronnie ing parish media ministry king pangagawa ning parish media room at ni bayuya ing sound system ban mas maging makabaldugan la rin kapag masosyan at makapag-live streaming bilang alternatibong pamanyamba. Pansamantalang mitok ng ding-aliwang programa ning parokyo, ning PFC, PPCC, at aliwang organisasyon. Misundo iti, kabang magluwag ang sitwasyon ng pandemya. May bendisyon niya ing bayong gawang bisitas ning Nuestra Señora de la Paz Ibn Viaje inyang bulan ning Mayo 2022. King pa mag-renovate ning bubungan at kisami ning Tisamban, pansamantalang gimpanan ding aktibidades ning parokyo, king bisitas ning Santo Niño, Sapa. Manibat inyang January 17, 2022 hanggang July 10, 2022. At ngening kasalukuyan, king pa magbalik king sentro, king pa manimuna ng among Ronnie, ing parokya ng San Matias Apostol, masayaning pagbasosyan ing 60, the SMAP 60th founding anniversary.